Napolje nisam snimao skoro jedno... Pušta intro. Posebno dobrodošli na moj novi video. U današnji video ćemo da bacamo GoPro sa 10 metara. Gledam gdje je GoPro, di mogu ga dobar pa ga stavim u kadar. To je GoPro, ovo je jedan od najstarijih GoPro-ova. Ako nije i prva verzija od svih GoPro-ova, GoPro-eva. Prije samog videa, razvalite na like button i razvalite subscribe button, znači bukvalno ovako ne razvalite. Zvali kesu od beton, frajer prolazi s autom. U prošloj sezoni je bio jedan video, to je prije 2 sedmice je bio jedan video u kojem sam iPhone bacao sa 10 metara. iPhone koji je bio u ovoj kesi, znači full linije kesi. Sada sam odlučio da bacam ovaj GoPro, inače ovo je GoPro Hero 2 i to ćemo da bacamo, tako da idem da ga zamotam. Ništa kod tebe. Motamo GoPro, da vidite da je tu. Evo ga, tu smo dobili kao neku loptu, bukvalno je okruglo, nisam se nadao da će biti ovako okruglo. Evo me na drugom spratu kući, vidite me na drugoj kamerci, haj. Inače, nekad davno sam ovdje snimio jedan video, to je nešto bilo slanka 5 metara, tako da eto vam taj isječak, to je baš star video. Tu je GoPro, vidite, drugom kamericom, onda će bolje zabilježiti 100%, zato što će se meni trijest ova ruka druga kad budem bacao. Tako da tu je GoPro u ovom, nije lijepo baš zavezan, što me jedino plaši, ali eto, bacit ćemo malo u zrak, tako da idemo 3, 4. Ok, kao što vidite, ovaj jedan sloj je skroz pao, odvezalo je se, sad GoPro je ostao u ovom i kontavno mu nije ništa, ajde sad idemo tamo. Vidite, jedan ovaj sloj je već to u zraku, zato što nisam zavezao. Uglavnom ovo otvaramo, da ima da li je išta u našoj kamerici. Malo je oštećena kamera zato što je stara bukvalno na 5-6 godina 100%. I kao što vidite, upala je se, samo što ima SD karticu unutra, to piše i ovdje. Inače, ova kamerica pravi ekstra ove wide angle slike i to mi se baš sviđa i drago mi što još jela. Sad vi ukoliko želite još ovakvih videa, obavezno nabacite like i napišite mi to dole u komentare. I obavezno napišite što želite idući da bacam. Znači, mogu biti razne stvari, tako da to odaberite jednostavno. Uglavnom, to bilo to što se tiče ovog videa. Ukoliko vam se svidio, nabacite taj like dole. Vidimo u sljedećem videu. Lijep pozdrav svima i čao. Ćeš ga uskoro, ako još ga ne znaš, to je bucket ciga, znate brate moji. On je burac moj, on je burac svoj, zato baci